کشر پڑھ لیوکمت دپن گناہ گارا ول چھوراو سکرک نار سیام اسمان آج چھ موقع چھوراو یہ نار یس چھ نار وہری وریس زولت یس چھ نار وہری وریس تھوت تیار ول چھوراو ول مانگ ون گناہن مغفرت ول یہ ون توب کس دروازس پر گناہ گارا ول چھوراو سکرک نار سیام اسمان کیازِ پیتو پایس اجابت چھئی استغفار سیام اسمان اگر موقعی پہ پایس دپنا مجھے یہ دنیا نیرن آز ن پگہ ن کالکت ن وہر ن دہی وہر تو دنیا چھو پیتو پایس اجابت چھئی استغفار سیام اسمان خدا ہاوان بندس پن دیدار سیام اسمان پت دپن گژھان کوٚت چھُکھ شفا خانان بلخ بیمار سیام اسمان اگر تگی مانگن گری کری شفا یا پروردگار اگر تگی مانگن زار پار تگی کرن ماہ رمضانس سارن تگی زار پار کرن افطارن تگی زار پار کرن گرے بلرائی بیمارس پروردگار گرے کری حل مشکل پروردگار مگر اس تگن مانگن اس تگ ہسپتال وانن پھیرن مگر رب سن دربار تگن یون رب سن دربار تگن زار پار گسن اس کیا ترو تراو غفلات مچ نندرے گچ بیدار سیام اسمان یہ نندر تراو یہ غفلت تراو گس بیدار یا دربار استاندر قرضار پار در دربار حضرت اللہ جل شانو و جل ذکرو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار. يا شافي الأمراض اشفع أمراضنا. يا حلال المشكلات حل كل مشكلاتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين. اللهم اشفنا فإنك خير الشافين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض. ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا تقبل منا صيامنا. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة وأصرف عنا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. ين چان عالم شادمان. ين چان عالم شادمان. شہر قرآن شہر سیام. روشن صبح تابا چو شام. شہر قرآن شہر سیام. روشن صبح تابا چو شام. شہر قرآن شہر سیام. یہ لکھت نہ بس چونی ہلال. ڈک فل جہانس سن ملال. یہ لکھت نہ بس
چونوی ہلال ڈک فل جہانس چل ملال ایلا زوالو لا مثال شہر قرآن شہر سیام ایلا زوالو لا مثال شہر قرآن شہر سیام رحمت یوان چک باگران ناریو نٹو سری نوان رحمت یوان چک باگران ناریو نٹو سری نوان ملکو چیت خرد گسان شہر قرآن شہر سیام شہر قرآن شہر سیام لولا بروی پیغمبرن حضرت صدیق اکبرن فاروق عثمان حیدرن شہر قرآن شہر سیام ابتدا صدر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لا تعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کی سرحبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حالست ماہ رمضان المبارک گو آغاز یہ عظیم رت ونکن اس پہ سائے فگن ات عظیم نعمت اس پہ پز اللہ تعالی سن بے حد شکر گزار روز کیا سا عظیم نعمت یت نعمت اس متعلق بیان کرن یم لوگ ماہ رمضان پت بنیوس قدر کرن وول غفر له ما تقدم من ذنبه تمس پتمن گناہن معاف کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا یعنی ماہ رمضان سندر قیام اللیل کر یس رود تراوی اندر کھڑا یس رود نماز گزارن اندر امست کرک بیان غفر له ما تقدم من ذنبه امست قریب پتمن گناہن معاف ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ یوتن من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا یہ آو سرسی ماہ رمضانس مگر یہ تناو پرٹیکیولر یس لیلۃ القدر اندر بیادارود قیام کرن اللہ تعالی سندر بار زار پار کرن روچ اندر اللہ تعالی غفر له ما تقدم من ذنبه امستکر پتمن سارنی گناہن ما پروردگار لیکن استی تمنی اندر پروردگار ثانیہ و ثانین والدین لیکن پروردگار احباب و اقارب لیکن پروردگار ونن والن دموزن والن لیکن پروردگار آمین یا رب العالمین قالتی ونیو میں خود بہت پڑھ خد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتی کرک آمین پت خد دیمس پویس پڑھ تی کرک آمین
تریمس پٲیِس پٮ۪ٹھ تہٕ کوٚرُکھ آمیٖن صحابو کوٚر بیان دوٚپُکھ یہِ نہٕ حظ چھُنہٕ معموٗل روٗدمُت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز کھٔتۍوٕ تُہۍ پایَن پٮ۪ٹھ خۄطبہٕ ہِنٛدٮ۪ن تۄہہِ کوٚروٕ آمیٖن یہِ کیٛاہ دٔلیٖل تُہۍ کیٛازِ بنیوٕ آمیٖن کرن وٲلۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانیو یارو میانیو صحابو یہِ اوس آمُت ملکوٗتن ہُنٛد سردار جبریٖل علیہ الصلوۃ والسلام امی کر بد دعا آمیٖن کوٚرُس پیغمبرن ہِنٛدۍ سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھ اندر کوٚرُکھ یہِ تہِ اکھ بیان یم ماہ رمضان لوٚب زندگی مبارکس اندر یم پننہِ زندگی اندر لوٚب ماہ رمضان پتہٕ توٚگُس نہٕ پننٮ۪ن گۄناہن مغفرت کرناوُن کینٛہہ سُہ گژھِن تباہ تہٕ برباد سُہ گژھِن ذلیل و خوار سُہ گژھِن رسوا یم ماہ رمضان لوٚب مگر گۄناہن توٚگُس نہٕ مغفرت کرناوُن وَتھ چھے ژےٚ اکٲے یا گوٚوٕے ژےٚ مغفرت تہٕ بد دعا نِش بچووُکھ یا اگر نہٕ مغفرت توٚگُے کرُن کینٛہہ تیٚلہِ لوٚگُکھ بد دعاہس اندر اگر ژےٚ توٚگُے مغفرت کرناوُن پننٮ۪ن گۄناہن تیٚلے بچووُکھ بد دعا نِش اگر نہٕ گۄناہن گوٚوٕے مغفرت کرن وول پروردگار اگر نہٕ توٚگُے پننٮ۪ن گۄناہن مغفرت کرناوُن تیٚلہِ چھُکھ روزِ تیار چانہِ خٲطرٕ کوٚر بد دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اَسہِ چھُ یہِ عظیٖم رٮ۪تھ حٲصِل یتھ رٮ۪تس اندر یہِ موقعہٕ ژٕ ہیٚککھ پننٮ۪ن گۄناہن مغفرت کرنٲیِتھ دربارِ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ واریاہ ٲسۍ یِم پرُس زندٕ ٲسۍ ماہ رمضانس مگر آز چھِ قبرن اندر آز چھِ قبرن منٛز ڈاف ترٲیِتھ رۄب کرنکھ سارنٕے مغفرت قبر کرنکھ پُرنوٗر پروردگار آمیٖن یا رب العالمیٖن تِم تہِ زن دپہن أسۍ تھاوو ماہ رمضان ہیٚکہِ نہ تھٲیِتھ درٛاے تِم ییٚمہِ دُنیا وۄنۍ تِم قیامتہٕ کِس صُبحس تانۍ واپس ہیٚکن نہٕ یِتھ مگر ژٕ تہٕ بہٕ چھِ خۄش قٕسمت اَسہِ میلیو بیٛاکھ موقعہٕ پننٮ۪ن گۄناہن مغفرت کرناونُک پننِس نامے اعمالس ہُرٮ۪ر کرناونُک موقعہٕ میلیو ژےٚ تہٕ مےٚ اتھ پٮ۪ٹھ بنہٕ راتس تہِ شُکر گُزار دۄہس تہِ شُکر گُزار واریاہ تِم یِم زندٕ مگر بٮ۪مار پروردگارا یِم بٮ۪مار تِمن کر شفا اَسہِ ٲسۍ زٕ بٲنٛگ یتھ مسجد یِم پٔتمٮ۪ن ؤرین اندر ٲسۍ تہجد بانگ تہِ پران اور تِم ٲسۍ فجر بانگ تہِ پران ماہ رمضان سٕے یوت نہٕ کینٛہہ وُہٕرۍ ؤرِیس مگر دۄنوَے چھِ آز بٮ۪مار اللہ تعالیٰ کرنکھ شفایہِ کاملہ عطا شفایہِ عاجلہ عطا باقین تمام بٮ۪مارن سان رۄبس سارنٕے بٮ۪مارن کر شفا آمیٖن یا رب العالمیٖن تِم تہِ دپہن أسۍ کرو قدر أسۍ بنو ماہ رمضانس زارٕ پار کرن وٲلۍ مگر بسترن اندر ہیٚکن نہٕ روزدٕ روٗزِتھ ژٕ زان صحت غنیٖمت ژٕ زان زندگی غنیٖمت ژٕ کر یِمن لمحاتن قدر مکر ضایہِ پنُن اکھ لمحہ اورٕ یور بن یِمن لمحاتن قرآن پرن وول بن یِمن لمحاتن ذکر و اذکار کرن وول بن یِمن لمحاتن نماز پرن وول بن یِمن لمحاتن درود پرن وول بن یِمن لمحاتن مغفرت ژھانڈن وول دربارِ حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ مقام چھُ مرتب چھُ یتھ رٮ۪تس اندر چھُ اورے ژھانڈن پروردگار ول یہِ میانہِ دربار آز چھِ مےٚ درواز ترٲمٕتۍ یلہٕ آز چھِ مےٚ شیاطیٖن کٔرمٕتۍ بنٛد آز چھِ مےٚ جنتن ہٕنٛدۍ درواز تھٲیمٕتۍ یلے آز چھِ مےٚ جہنمٕکۍ درواز کٔرمٕتۍ بنٛد ول یہِ میانہِ دربار ول یہِ میانہِ دربار لِسایِم فرحتان بیان کوٚرُے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم أمِس روزدرس چھُ زٕ خوشی دِوان پروردگار یا زٕ خوشی دِنہٕ وول چھُس پروردگار اکھ گٔے فرحتُن عند الفطر ییٚمہِ ساتن یہِ افطار کرن وول آسن
امس نعمت برونٹ کن آسن مگر چھ کرن اختیار توتن تام یوتن تان غروب آفتاب گژھان اما رکاون کس رکاون والا کان امس سارے قسم قسم نعمت برونٹ کن تریش برونٹ کن تریش ہوت چھو مگر تریش نہ چون کی بچ ہوت چھو مگر کھن وول نہ بنن کی توتن تام یوتن تان اعلان کرن وول چھ اعلان کرن غروب آفتاب یوتن تان مؤذن چھ دیوان اذان دپن ژون پانے چھ کمہِ سٕنٛز پادشاہی یہ بادشاہ کس کائنات ہیکنا ام برونٹ تہ کانٛہہ کٔرِتھ اکوے آلو کیازِ سٲری کیازِ اتھ آلوس پراران اتن چھ فکر تران بادشاہ چھ صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ دپن ژون پانے چھ کمہِ سٕنٛز پادشاہی ژون پانے چھ کس نش کارن تمامی کائنات اندر اگر کانچ عبادت لائق اگر کانچ حکم اگر کانچ راج سوچ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اخ خوشی چھ تمہ ساتن یم ساتن اختیار موقع چھس آسان اللہ تعالیٰ چھ یہ عذاب پسند گژھان یہ چھ میٲنِس حکمس پراران اے کائنات کے رب میانن گناہن کر مغفرات پروردگار چھ دپان گژھ کورمے مغفرت گژھ کورمے چانن گناہن مغفرت بیاکھ خوشی چھس تمہ سات عند لقاء اللہ یل پگہ ربس سۭتۍ کر ملاقات یل ربس سۭتۍ ملاقات کرن وول بنہِ ربن چھُس کوٚرمُت وعدٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بنی آدم سٕنٛز عمل اتھ چھُ اضاف کرن پروردگار الا الصوم مگر نہٕ رمضان مگر نہٕ روزٕ کیازِ یہ چھ میانہ خاطر وَأَنَّ أَجْزِي بِهِ یا چھ میانہ خاطر میانہ بند امیُک اجر چھ پانے پروردگار یا امیُک اجر دی پانے پروردگار ربا نماز تے چانے خاطر ربا حج تے چانے خاطر ربا زکات تے چانے خاطر باقی اعمال تے چانے خاطر مگر یت کیاز دوپت یم چھ میانہ خاطر دپن اتھ اندر چھن دکھاوُک آسان تیوتاہ خدش ات اندر چھن ہاو باوُک آسان خدش کیاز انسان چھ صبحن ہیکن بیدارٕے گوٚو نہٕ نیت کرن دپن بہ روز روزدار صبحن گوٚو نہٕ بیدار أمِس چھنہٕ سحر کھٮ۪نٕچ ضروٗرت یہِ چھُ نیتس پٮ۪ٹھٕے روزدار یہِ چھُ نیتس پٮ۪ٹھٕے روزدار فرشتن تہِ چھُنہٕ معلوٗمٕے کٲنٛسے چھُنہٕ معلوٗم یہِ چھُ نیت زانن صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اوے کوٚرُس ربن بیان یہِ چھے میانہِ خٲطرٕ وَأَنَّ أَجْزِي بِهِ امیُک اجر دی پانے پروردگار مسلمانو یہ موقع دیتوی پروردگارن عظیم موقع آوی امیج بشارت اوز بوزن آون پنین صحابن قالی محمد الرسول اللہ امیج مبارک باد اوز دیون پنین صحابن قالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویدی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن کائناتک امام اوس بیان کرن ییٚلہِ رمضان ینہٕ وول اوس کالے اوس بیان کرن میانو یارو اتاکم رمضان شہر مبارکون میانو یارو تۄہہِ نِش چھُ ینہٕ وول ماہ رمضان مبارک رٮ۪تھ چھُ ینہٕ وول فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ امہ رٮ۪تھ چہِ روزٕ چھِ پروردگارن تۄہہِ پٮ۪ٹھ فرض کٔرمٕژ میانیو یارو میانیو صحابو میانیو اُمتیو یا چھُ سُہ رٮ۪تھ صائفگن سبدن وول یا چھُ سُہ رٮ۪تھ یِنہٕ وول تُفتح فیہ ابواب الجنہ اتھ رٮ۪تس اندر جنتٕکۍ درواز یلہٕ ترٛاوان پروردگار وتغلق فیہ ابواب الجحیم
جہنمک درواز ات ریتس اندر بند کرن پروردگار یت یوت نکے وتغل فی مردت الشیاطین ات ریتس اندر سرکش شیطانن جناتن قید کرن پروردگار یت ریتس چھ پروٹوکال لگاون پروردگار یم ساتن وی آئی پی مومنٹ چھ آسن پروٹوکال چھ گژھن یمی وتہ نہ ونہ ٹریفک یمی وتہ ٹریفک بند یمی وتہ پکہ اکوے ٹریفک ہاں یتھی پوٹ چھ یت ریتس پروٹوکال لگاون پروردگار عظیم ریت چھ ین وول شیطان بند جنات بند جنتک دروازٕ یلہٕ جہنمک درواز بند یہ چھ یتھ ریتس یہ چھ یتھ ریتس مسلمانو اوے چھ انسان گژھن 3 بجے رٲژ کھڑا پریشانی چھن گژھن کہین چھن باسن نہ چھ نندرے باسن نہ چھ باقی چیز کال روزن 1 بجن تان نماز اندر کہین نہ باسن پگہ چھمس کھوپتن تہ گوبن پگہ چھمس فجر نماز تہ گوبن چھنا کیازِ یتھ ریتس اندر چھ شیطان قید یتھ ریتس اندر جنات قید یتھ ریتس اندر رحمتک باران رحمتک نزول کرن پروردگار مغفرتک نزول کرن پروردگار بے معنی یارو یتھ ریتس اندر چھ للہ فی لیلۃ خیر من الف شہر اخراتا یتھ ریتس اندر یو 100 بجن ریتن برابر ہاں یتھ واریہ زیادہ دیون اجر و ثواب پروردگار من حرم خیرہا فقد حرم یس امکس خیرس محروم رود تمس چھ محروم تھون پروردگار عظمت والو ربا اس کر یمیرت خیر آتا اس کر لیلت القدر خیر آتا اس دی توفیق قدر دان بننک آمین یا رب العالمین یہ شہر قرآن یہ قرآن ریت یتھ ریتس اندر اگر نہ کہین توتہ گژھِ اکہ لٹہِ قرآن مجید اس کمپلیٹ کرن اکہ لٹہِ گژھِ توتہ پرن قرآن مجید مکمل یتھ ریتس اندر توتہ گژھِ مانا پڑھن مانا بوزن امہ عظمت واجنہ کتاب ہند فکر گوٚژھ ترن اما رب ونن کیا اما پروردگار کیا ونن ات قرآن مجید اندر یم قرآن مجید ماہ رمضان ییز فضیلیت عطا امیک مقام تو مرتب کیا یہ کر تر فکر یل ژٕ قرآن مجید پرن وول مانا سان بوزن وول بنک اگر نہ پان ہیکھ پرت توتہ آز بوزن قرآن مجید موبائل چھاز اویلیبل لاگ قرآن مجید مانا سان بوز توتہ ات دی اجر و ثواب ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ سورۃ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یتھ ریتس اندر گو یہ عظیم کتاب نازل کرن وول بنن پروردگار یل گۄڈنِچی رات آسن ماہ رمضان چل گۄڈنِچی رات آسن بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سن طرف چاک منادی آلو کرن وول ناد لائن آلو دیوان آلو کیا کرن یہ دپن آلو ساندر وَيُنَادِي مُنَادِيًا يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ یہ اللہ تعالیٰ سن طرف آلو کرن وول گۄڈنِچی رٲژ آلو مگر تم گژھِ تمہِ خٲطرٕ تم کن آسٕنۍ تہٕ أسۍ بوزہاو یہ آلو کرن وول چھُ آلو کرن اے وُہرِ ؤرِیَس رسر کرن والیا یعنی نماز پڑھن والیا خرچاون والیا وُہرِ ؤرِیَس اندر قدردان اسلام بنن والیا وُہرِ ؤرِیَس پنن نامہ اعمال غلطس اندر پیش نہ کرن والیا اقبل ژٕ روز برونٹھ پکان ریت چھُ ین وول ات ریتس اندر بنہِ زِ زیادٕ زیادٕ عملن اندر زیادتی کرن وول ات ریتس اندر بنہِ زِ زیادٕ خرچاون وول ات ریتس اندر بنہِ زِ زیادٕ نوافل پرن وول ات ریتس اندر بنہِ زِ زیادٕ قرآن مجیدس قدر کرن وول ات ریتس اندر بنہِ زِ زیادٕ پام رب سندن وطن اندر خرچاون وول
وال یا باغی الخیر اقبل اے ووری وریس خیر کانچن والیا رس کامی کرن والیا سبنزی یتریت زیادہ زیادہ کرن وال مگر وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَكْسِرْ اے ووری وریس شر کانچن والیا ووری وریس پنن نام اعمال غلط کری سد برن والیا ووری وریس سود کھن والیا ووری وریس رشوت کھن والیا ووری وریس چھن تولن والیا ووری وریس ربز بے وفا بنن والیا ووری وریس نمازن بے قدری کرن والیا ووری وریس مسجدن بے قدری کرن والیا اکثر ونیا رک زی ونیا بنزی پان رکاون وول ونیا بنزی پانس حد کرن وول ریتا چین وول اتریتا سندر بنزی پروردگارس معافی مانگن وول اتریتا سندر بنزی رب زار پار کرن وول اے پروردگارا بوسوس دوہی ونن ماہ رمضان یہ بمنگ پروردگارس گنہن مغفرات ونیاو ماہ رمضان تے ینا ماہ رمضان سندر تے بنیک یہ میں عمل کرن وول ینا زارس روزک پت ینا ڈریم الیونس روزک ماہ رمضان سندر تی پت ینا رشوت خوری روزک ینا سود خوری روزک ماہ رمضان سندر تی پت ینا دپک ماہ رمضان آو مچو مسلمان لوٹاون بکرات سودا سندر اضاف اگر ماہ رمضان برونٹ کوکڑ کلو اس ہتس رپیس آز کر 2 ہتن رپین سبزی آس 50 رپین بکر ہتس رپیس اچھو یہ عادت کشرس چھو یون عظیم دو عظیم رت چھ بنن ہراون وول اے ووری وریس شر کرن والیا ونہا بنزی رکن وول ین یتریت سندر تی بنک شر کماون وول یتریت منگزی پروردگارس گنہن مغفرات اوی کرم سجاد صوبن بیان کشر پڑھ لیکمت دپن گناہ گارا والچوراو سکرک نار سیام اسماز از چی موقع چھوراو یہ نار یس چا نار وہری وریس زولت یس چا نار وہری وریس تھو تیار وال چھوراو وال مانگوان گناہن مغفرت وال یون توب کس درواز اس پر گناہ گارا وال چھوراو سکرک نار سیام اسماز کیا جی پیتو پائیس اجابت چھئی استغفار سیام اسماز اگر موقعی پہ پائیس دپنا مچھ یم دنیا نیرن آز ن پگان کل کتن وہرن دہی وور تو دنیا چھو پیتو پائیس اجابت چھئی استغفار سیام اسماز خدا ہاوان بندس پن دیدار سیام اسماز پت دپن گژھان کوٚت چھُکھ شفا خانان بلخ بیمار سیام اسماز اگر تگی مانگن گری کری شفا یا پروردگار اگر تگی مانگن زار پار تگی کرن ماہ رمضانس سارن تگی زار پار کرن افطارن تگی زار پار کرن گرے بلرائی بیمارس پروردگار گرے کری حل مشکل پروردگار مگر اس تگن مانگن اس تگ ہسپتال وانن پھیرن مگر رب سن دربار تگن یون رب سن دربار تگن زار پار گسن اس کیا ترو تراو غفلات مچ نندرے گس بیدار سیام اسماز یہ نندر تراو یہ غفلت تراو گس بیدار یا دربار اندر کرزار پار در دربار حضرت اللہ جل شانو و جل ذکرو
از چھُ اعلان کرن پروردگار ول سے وُہُرۍ ؤرِیِس گۄناہ کرن والیا ول یہِ میانہِ دربار از کری چانٮ۪ن گۄناہن مغفرت پروردگار بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کانٛہہ ماہ رمضان سندر روز در اتریت سندر روز در زار پار کرن وول بیان کرس نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم پرت کان دو یل امس روز در سن دعا چھ پنہ دربار قبول کرن پروردگار امسن دعا چھ قبول کرن پروردگار رات سندر تی دو سندر تی دعا سے اجابت کرن پروردگار یہ فرموی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ژٕ منگن وول بنہِ اگر ژٕ زار پار کرن وول بنہِ دعاس کری اجابت پروردگار یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ بلکہ ییٚلہِ پگاہ جنتس اندر واتکھ بیان کوٚرُے نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم جنتس چھِ ٲٹھ درواز جنتس چھِ ٲٹھ درواز بیان کوٚر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت بابا یقال له ریان جنتس چھُ اکھ دروازہ یتھ ناو چھُ باب الریان باب الریان بیان کوٚر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ یدخل منہ الصائمون یوم القیامت لا یدخل منہ احد غیرہم امہ دروازہ ژن پگاہ محشرس اندر امہ درواز تمے یوت یم دنیا سندر آسن روزدار یمو ورٲے آسہِ نہٕ بدل کٲنٛسہِ امہ دروازٕ اجازت امہ دروازٕ آسن تمے یوت یم روزدر آسان یا کرِ آلو یہ درواز این صائمون روزدر کتہِ یہ دروازہ ژھانڈِ یہ دروازہ کر آلو یہ دپ این الصائمون فیقومون لا يدخل من احد غیرہم یتھُے یم دروازہ اژن یم روزدار یہ دروازہ کر بند پروردگار وۄنۍ نسا چھُنہٕ ییٚمہِ دروازٕ بدل کٲنٛسہِ اجازت یم دروازٕ چھُنہٕ بدل کٲنٛسہِ اجازت کینٛہہ ییٚلہِ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان راویدی چھُ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمو کوٚر بیان من انفق الزوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یم زٕ چیٖز کر خرچ یم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ اندر زٕ چیٖز خرچے زٕ چیٖز کیٛاہ گوٚو جوڑٕ اگر کٲنٛسہِ دیُتُن کینٛہہ مگر جوڑس اندر دیُتُن جوڑس اندر دیتنس اگر کٲنٛسہِ دیُتُن پین ادٕ چھس دیتنس کاپی تہِ گوٚو جوڑ اگر کٲنٛسہِ دیُتُن اتھ معاملس اندر بدل کانٛہہ چیٖز اترِ بوتل دِژنس تتھ سۭتۍ دیتنس مسواک جوڑ کوٚرُن خرچ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تٔمِس کر جنتُک دروازٕ آلو ول یپٲری گژھ داخل یہِ جنت ول یپٲری گژھ داخل یہ کوٚر بیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ هذا خیر مگر فمن کان من آل الصلاة دُعِیَ من باب الصلاة یُس نماز گزار آسہِ أمِس کر باب الصلاة آلو نماز دروازٕ آلو ول یپٲری گژھ داخل جنات من کان من آل الجہاد دُعِیَ من باب الجہاد یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ اندر جدو جہاد کرن وول أمِس بُلائی باب جہاد ول سا یپٲری گژھ داخل جنات من کان من آل الصیام دُعِیَ من باب الریان یُس روزدر أمِس کر باب ریان آلو یِتھٕے پٲٹھۍ یُس صدقہ خیرات کرن وول أمِس کر باب صدقہ آلو یِتھٕے پٲٹھۍ باقٕے درواز ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٚر بیان دوٚپُن عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سُہ آسیا کانٛہہ اِنسان ییٚمِس ٲٹھوَے درواز کرن آلو
پرت کنس کر پنن پنن دروازہ آلو نماز گزارس نماز دراز روز در اسباب ریان صدقو خیرات کرن والس باب صدقہ ناز آسیا کان خوش نصیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس جنت کی 8ویں دروازہ آلو کرن ول یپری نت یپری گز داخل جنت دبس اے میانی یارا اے ابا بکر میانی یارا بوسا مشو یہ اندیش نعم ارجو ان تکون منہم مشو گمان ساسک تموی اندر اے ابا بکر جمس جنت کے 8ویں درواز کرن آلو ول یپری نت یپری گز داخل جنت تو فکر تارن یہ عظیم مرتبہ مس مگر اس ماج بنیت مسجد اندر بن تمن مین گزارش ماہ رمضان اندر چانا تمن تیزری پام ماہ رمضان اندر آسان شرارت دپن میں صبح سلے پیوان وت شامن ژیر تان مگر اس ظالم اس تمن موقع دیوان اگر گرواجن کام کرن گرواجن سلے بیدار گسن مجرائی آسو بس نہ کرت کام نہ اصل کورت رچر خیر پتہ استن نون کمی پتہ استن کھنڈ کمی کرن تی چیز یم ستن گرس اندر اختلاف پد یہ تے اس روز در ژٕ تہِ اوسُکھ أسۍ ما بنو ظٲلم یہ ژٕ چھُکھ روز در یہ ژٕ چھُکھ آسان اتھ معاملس اندر فاقٕے سۄ تہِ چھِ فاقٕے سۄ تہِ چھِ آسان بیٚیہِ تٔمِس چانہِ کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ کٲم پیوان قدر آسو أمۍ سٕنٛز کامہِ کران مگر یمن ماجن بیٚنٮ۪ن میٲنۍ گُزٲرِش بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس گرواجن ایمان پتن نماز گزار تو روزدار ایمان چھس مسلمان گرم زائی ایمان پتن چیز چیز اخش نمازن بنن قدر کرن واجن نماز بنن پرن واجن بیچ بنن ماہ رمضانس قدر دان کس گئی زچیز تریم کرک بیان یہ پنس عزتس تو پنس صفتس بنن حفاظت کرن واجن یہ پنس عزتس کرن راش پنس صفتس کرن راش کس گئی ترے چیز ژوٗرِم کوٚرُکھ بیان یہ خاندارس فرمان بردار یہ خاندارس وفادار یہ خاندارس وفاشار یہ خاندارس فرمان بردار امس کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت جمین موج امت جمین کوڑ چکرنے جنت کے 8ویں دروازہ آلو ول یپری نت یپری گز داخل جنت سچ کا دپن میں کیا دیوت اسلامن ہے میں روز داری مز گسن عذاب ہے میں ات معاملس اندر یہ چیز تو یہ چیز چچی مردو اندر چی ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام اے ابا بکر سے کرنے جنت کے 8ویں دروازہ آلو مگر اگر میانی ماج تاگی اگر میانی بین تاگی اگر میانی گرواج تاگی اگر میانی کوڑ تاگی اگر امیس یم چیز گسن اسل امیس کرن جنت کے 8ویں دروازہ آلو گشتو خوش بنیو خاندارن فرمان بردار بنیو خاندارن وفادار بنیو ماہ رمضان اس قدر کرن واجن بنیو نماز پرن واجن بنیو پنس عزت استفتس راش کرن واجن جنت کے 8ویں درواز کرنو آلو ولیو یپری نت یپری گسو داخل جنت ہم خود کے مقام دی پروردگار ہم خود کے بلندی دی ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانو و جل ذکرہ ات روزن چھ بیاخ عظیم اجر بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اچھو عظیم اجر سکیا چھس السیام والقرآن یشفان یہ چھ جوڑ قرآن سید رمضان چھ جوڑ قرآن سید واٹ اگر تو قرآن تی بانک پارن وول تو ماہ رمضان از بانک قدر کرن وول بیان کری نبی رحمتن صلی اللہ علیہ اس میں چھ سفرش انکار کرن اس میں شفاعت انکار کرن ام گئی شفاعت
کس کر بیان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامہ یہ ماہ رمضان یہ قرآن مجید یہ معاشرت سندر یہ کر پنس پڑھن والس تو دڑن والس سفارش در دربار حضرت اللہ یہ قرآن مجید یہ ماہ رمضانی رب سن دربار یہ کر بیان یقول الصیام ای رب اے میانی پروردگار اے عظمت والی ربا منعتہ الطعام والشہوہ اے میں تروی میانی موجب کھین چن ایم تروی میانی موجب شہوات امیس اس گرواجن حلال مگر گرواجن حلال آسن پتن تیوز گرواجن نش دور روزان امیس اس کھین چن حلال حلال آسن پتن تیوست بنن کھن وول تو چن وول اے ربا ام سندس حق سندر کر مین سفارش قبول ماہ رمضان سفارش کر قبول پروردگار امس بند سندس حق سندر پتی قرآن مجید یہ کر بیان ویقول القرآن اے پروردگار منعتہ النوم باللیل یہ ناز شونگوی نے راتس یہ اس کہن بجن تام بہن بجن تام بیدار قرآن مجید پڑھن یہ اس دپن میں سپار مکلاون یہ اس دپن میں سورہ کہف مکلاون یہ اس دپن میں سورہ یاسین مکلاون یہ اس دپن میں سورہ رحمان مکلاون یہ اس تو شونگنی یہ اس بیدار روزن اسلاف اس نے یتریتس بسترن اچن مگر کرو کہ اس کمزور تو ناتوان اگر نمین زیادہ توت آسو کیا توت آسو دوس مز اک سپار نچ سان اسلاف ونن یہ گو باقین ریتن ترین دون اک سپار یت ریتس اندر ازیو اکسی دو سپار مکلاون تم اس یت ریتس اندر اکسی دو سپار سون چھا طاقت اس اکس دوس مز اک سپار پڑن بنول چھ گژھان ہے اک سپار مکلو میں دوس تم دہس مز ات معاملس اندر سپار کیا دہس مز قرآن مجید مکلاون تم دہس مز قرآن مجید عام دہن اس ماہ رمضان ورائے ترین دہن مز قرآن مجید کرن اختتام ترین دہن مز اس تم قرآن مجید اختتام کرن ماہ رمضان اس دہسے مز کرن اختتام اد اس دوس کیا اس باقی فکر اس ات معاملس اندر آوریرس اندر زیادہ اس کر تیوز فرصت اس بنو قرآن مجید یہ قرآن کر پگہ شکایت رب سن دربار ربا زندگی مز مسرو اس میں اکلٹ بتے اکلٹ تی مسرو نسل اکلٹ مسرو تھا قرآن مجید سا کس سپار پجت نمن دون کس سپار پجت اس کے دیون پنس پانس ناو سلفی اس کے پنس پانس دیون ناو کمتان ناو اشن قرآن مجید سے رشتہ تو جوڑمت ہم نے کبھی کھولا بھی نہیں ہے ناو چھ اہل حدیث ناو چھ حنفی ناو چھ شافعی ناو چھ مالکی ناو چھ حنبلی تمو چھ پائی تمو کیا قرآن مجید سے رشتہ جوڑمت تمو اس دوس مز قرآن مجید اختتام چھ ناو یو چھ کتھا یاد کرن چھ اتمام لسندر سو رشتہ تگن استوار کرن یس رشتہ تو سانن اسلافن استوار یہ قرآن مجید یہ پگہ پروردگارا میں دیت اس تو شنگنائی یہ اس راتس بیداری روزن مگر قرآن مجید اس پارن وال ام سے اس حق سندر کر مین سفارش قبول اور سفارش کر قبول ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ یہ ماہ رمضان سندر یا ماہ رمضان وارویت روزن ہندس حالت سندر گو اختتام یہ روز در وارین چھنا حابت بمار شاید اگر بہ روز در رودس بہ گوسس نہ مارونا تو ژٕ کتہِ مارکھ نہ اکہ دۄہ سۭتۍ نہ موٗد نہٕ کانٛہہ ییٚتہِ یہ نہ تیوٗت معاملہٕ کینٛہہ 12 گٲنٛٹہٕ 13 گٲنٛٹہٕ روز در یہ چھُنہٕ تیوٗت معاملہٕ کینٛہہ ییٚتہِ چھُ واریاہن شک بہ مارٕ اگر بہ روز در رودس مےٚ گژھِ دۄہسٕے منٛز اختتام بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن فرمو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ یہ لا الہ پر اللہ تعالیٰ سن رضا خاطر ختم له بها اس پر گوس اختتام دخل الجنہ امس کر داخل جنت پروردگار اور من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ یہ اغدہ دوڑ
یم اخ دو روز رود اللہ تعالیٰ سن رضا خطر ختم لہو بہا ات پر گوس اختتام ات پر گوس اختتام دخل الجنہ اگر پت مرک تی اگر سے حافظ شوی بمارا ماہ رمضان کے اکی دوست اگر مرک تی اختتام گسی کتا اندر رچرس پر داخل جنت کری پروردگار چم خوز روز در روز رس اچھو ہر طرف فائدہ اچھو ہر طرف فائدہ اگر مرک تی اتھائی پاٹن داخل جنت کری پروردگار من تصدق بصدقت ابتغاء وجہ اللہ یس اللہ تعالیٰ سن وجہ اندر خرچاون وول بنن رب سن رضا خاطر ختم لہو بہا اچھ پڑ گوس اختتام دخل الجنہ امستکر داخل جنت پروردگار بفرمود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان رویدی صبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن اک شخصا گامو کا خو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی کر بیان دپن میں ونتا تس عملہ یس عمل میں جنت سواتنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اتو وچھو تو اکثر یلی اوڑ استا یون گام دورم کا یا یت پوٹی اس کا یار کرن سوال چھو پائی کیا اس آسان میں ونتا سو عملہ یم سید با جانتا سوال میں ونتا سو عملہ یم سید میں فائد دینی فائد وات آج اگر مولی صاحب استی شیخا سے کیا وانا مولی صاحب دعا کرن میں کیا با گسی مولی سکتی میں بس مولی سکتی چالے مکان اس گسم سیازرہ اچھے صرف مکان فکر اچھے صرف دکان اس گسم برکت گسم زانچن کامانا ناز میں گوز کیا کارون دینی یاری پروردگار تم اس دنیا چھاڑن تو وچھو نہ کن شے تم اس صرف آئل دیوانہ اس نہ تم کیا چھاڑن اس منتا استیس عمل یم سے جنت اسوات نائی پروردگار یم سے استقامت میلے یم سے دین اس پر پاکن سال گس یم سے فائدہ دی دینی پروردگار تم اسی میں سوال کر سنو صحابی تمس ونتے نبی دمن سال منگ کیا گچی از دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تبارش سیرت چھ پڑھن سیرت دپن امدوس اد بیت المالس اندر اونٹ تیواریا گوڑ تیواریا چاروئی تیواریا تیر تیواریا ژھاوجہ تیواریا زمین تیواریا نبی کائنات سسم فرمو امس ابی بن کعب چھ واریا خدمت یعنی چوسک وضو کا آب دیون صبح بیدار پت وضو کا آب پت مچ پھل منگ آز کری آتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن منگا دبن آنسا منگ دبن مرافت و کفل جنہ ام منگن نہ چھاو جے نہ تیرے نہ گپنے نہ منگن بدل کان چیز ام کیا ون دبن میں آز گس چوانی ہمسائی کی جنت سندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر یہ ہے کہ دبنس بغیر ذالک ام بدل منگ کیسا یہ نہیں میں آمد ام بدل من کیا دپن آج میں یہ ضرورت اگر یہ دی ہم تو تیل دپن بن چھ تیل چھ اخ مدد کرن مدد کر محمد فعنی علی ذالک بکثرت السجود میں کر مدد تیل بن زیادہ سجد کرن وول در دربار حضرت اللہ دیو چدی مین ہمسائی کی جنت سندر پروردگار فکر شتارن امس منگن ون امس منگن تگن کوڑ یہ کوڑ چھ بیمار امی چھ مرگی یون مرگی یون تا پتھر یون لائن یلی آئی دپن فدعو لنا ربس کرتا از دعا میں کریا شفایا پروردگار میں کریا میں چھ مرگی یون کوڑی ہز مرگین پروردگار یمن کوڑی نے تکلیف تمن کر دور یمن لڑکن یہ تکلیف تمن کر دور آمین یا رب اللہ یہ تمسی کوڑی مولس پتا یمس کوڑ بیمار تو پچھس کوڑ گھرس اندر پیمس تمسی کوڑی مولس پتا یہ کوڑ گھرس اندر روزن پروردگار کرو شفائی کامل آتا شفائی عاجلہ کرو خاتا آمین یا رب العالمین دپن دعا کرتا میں کریا شفائی پروردگار دپنس وَلَئِن صَبْرْتِ وَلَتِ الْجَنَّةِ اگر صبر کرک جنت دی پروردگار اگر بیمار پر صبر کرک تل دی جنت پروردگار بکرائی دعا شفائی آپ کری پروردگار مگر اگر صبری کرک بیمار پر جنت دی پروردگار کیا چھتے باسن اگر اسمانون اس کے کرو دپن ناز دعا کرتا شفائی آپ تو پریشانی جنت کا جنت انشان کہتا ہے ام دپن ناز میں چھو مرگی تل
قبول یین میں مرگی دنیا اندر میں قبول میں گوس جنتی دن پروردگار ام رٹین شفایابی ام رٹ کیا جنت خیر اس دونوئی شفایابی تے اس خیر جنت تے اس خیر مگر ام کر بڑس خیرس تھاپ ام کر لکٹس خیرس تھاپ خیر گوس پرزناون تگن خیرس آسان زٕ قسم لکٹ تے تو بوڑ تے یل خیر آسان ز سمن تیل گس بڑس خیرس تھاپ یل شر آسان ز سمن تیل گس لکٹس شرس تھاپ دے بڑس شرس نا مگر اچھن یم چیز پتہ بہرحال ام یارن تہ کور بیان دون میں کرتا سامل بیان یم عمل صرف جنت سوات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرنس بیان بہت سمیانی آرہ تعبد اللہ لا تشرک باللہ شیعہ کن زانت کر رب کائنات سے عبادت تمس مزان کا شریک گیا کامل دیم بن کرن ول وتقیم الصلاۃ المکتوبہ بے بن پانچن نمازن قدر کرن ول گئی ز چیز تریم چیز وتود الزکاۃ مفروضہ بے بن مال الزکات دن ول وتصوم رمضان بے بن ماہ رمضان اس قدر ماہ رمضان دڑن وول ژورے چیز راوی دپن حج اوس شاید امدہ فرض گومت یمے ژور چیز کرس بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم لا شریک زانت کر رب کائنات سے عبادت نماز بن پرن وول زکات بدن وول ماہ رمضان بن قدر کرن وول علم بوز دراوت ستن دپن نہ ہراو یت کے نہ چھن راوس نہ ہراوس کے اس میں یہ تسلیہ نہ یتس کالس نہ ہراو تو اس کالس ہی تسلیہ اس نہ تو چھن راو نہ ہراو دپن نہ ہراو تو نہ چھن راو یہ ونم یہ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دراو نبر نبی رحمت سن کر بیان صحابن یارو میانے یارو اگر یہ کور برابر یہ ون من سرہ ان ينظر الى رجل من آل الجنہ فلینظر الى هذا اگر تو اندر کا یسن جنتی وچھن امسی شخص کن وچھو کم عمل کم اس عملہ سیمئی ژور عمل ماہ رمضان اس قدر نماز پرن زکات دن بے کن زانن وحدہ لا شریک پروردگار یم ژور عمل بنس جنت داخل کرن واجن یہ فرمو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ اس تیک وار یہ زیچ واتا جنت زینس تیک اس تیز زیچ واتا اچھن ون واتا یوتی بار مگر زیادہ زیوٹ ونیون نبی رحمتن صلی اللہ علیہ سکر یمن ژورن چیزن قدر اور استطاعت چاہتا حج بیت اللہ کر چکری داخل جنت پروردگار انشاءاللہ یہ موضوع کلب الباب قدر بنو کرن ور یمن لمحاتن بنو قدر کرن ول قدردان بنو ماہ رمضانس سانن گناہن کر مغفرت پروردگار وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین